Hayi bafowethu ke silana ke phansi entabeni yaseDumbe Paul Petersburg. Njengoba nani nibonela nje la bafowethu, ngiphethe ilunga lomphakathi la elakhele khona la eceleni kwentaba yaseDumbe bafowethu. Lizothi ukuchaza kabanzi ukuthi kwakwenzakalani, kwakwenze njani ukuze le mali yezibhoko nje igcina izifikile la. Igcina ibekiwe la ngoba nje sikhona la eduze kwawo umgede. Mawehla nje la uthi nanku umgede wayo le mali yezibhoko. Ziqhamukapi zona le zibhoko lezi eziqhama segadi imali yonke leminyango ngoba kuthiwa le zibhoko zaba khona la kule ndawo yaseDumbe entabeni yaseDumbe kusukela ngo 16 something. Uyabona kunjani mfowethu? Hayi ngiyaphila mfowethu baba. Hayi siyaphila mfowethu man. Besacela ukubuza lana ukuthi ingabe le zibhoko lezi ezihlala khona la kulomgede lona zaqala kanjani mfowethu, kwenzakalani ukuze kube khona abantu abagada le mali abathela uswazi ngalendlela? Cha mfowethu, nathi la kule ndawo safika nje sithi sizokwakha. Sathola ke ukuthi indawo esasinikezwe yona iyona lena oyibonayo nje imizi emincanyana nje. Sabe sesifuna ukwazi ukuthi lapha phezulu kwenzakalani. Masikhuphuka siyakhona siyobona. Hey sithola umgede omubi njengoba nubona nje lo mgede lamabhodwe akukhulunywa ngawo. Lamabhodwe alapha nje ngaphambili njengoba sesime lapha nje asisakwazi ukuqhubeka siye le ngaphambili. Kufuneka kona ukuthi ningathola mhlawumbe umuntu onjengogedla osebenza ngempela, hayi laba beyikhwama nje abasebenza ngezikhwama. Funeka umuntu owazi ngempela umsebenzi wakhe ozokhona ukufika kuleya ndawo ngoba silapha nje sicinile. Asakwazi ukuthi sifike sifinyelele lapha ngoba masingathi siyaqhubeka ukusuka la ngeke sisabuye siphelele, okungenzeka singasabuyi sonke ngoba lento zipoko ngithi kuvele kusuke nje umoya oningawazi nazo lezi zipoko. Hayi uthi izibhoko ezayivele zikhona labelungu bathi mangabe besebenza la kule ndawo bathi bengabona ukuthi le ndawo inegolide and akufikeki kulo, bathi ake beyozama eminye imishini base bathi lamabhodi awasale ngoba nawo abakhona ukwathatha. Bagadisa indoda bayibuza bathi uzokhona ukugada la size sibuye. Yathi le ndoda hayi ngizokhona, kwathiwa funga ke ndoda ngoba uma sihamba sifuna ukufica le mali isekhona. Yafunga ke le ndoda uthi cha ngeke ithinte umuntu le mali ngisekhona. Hawu nangempela akabelungu ithe ngaflathela bayifaka umshini ekhanda yafela khona lapho. Until namhlanje ke le mali ngoba ingathatheki nje akekho umuntu nje ongathi uyaqonda nje nayi la afika ayithathe nje kalula kanjalo, akukwazi ukuthi ngenzeka lokho nayi lapha eceleni kwethu. Uma ningathola lo gedla ningahamba nifikeke lapho ngoba njengamanje oba sengingigcinise la angisakwazi ukuqhubeka nani manje. Okusho ukuthi kufuneka isangoma sangempela lapha, hayi labo machansana lezangoma zaku TikTok. Kufuneka sangempela mfowethu njengoba ngikutshena nje ukuthi nathi kule ndawo sathi sifika safica zona izangomanyana lezi zathi ziyazama, ezinye zakhona ezinye ayinamlenze ezinye ayinangalo ihlaya lodwa nje. So manje yikho ngithi mina nani tholani umuntu enimethembayo ngempela ozokhona ukufinyelela kulawa mabhodo. Manje mawukuthi mhlambe uyayithola le madlana lapha kulawa mabhodo, ngabe mhlawumbe ungaphila kahle noma ushintshe nje noma imadlanyana encane, kwenzakalani uma ngothuthi uthole le mali? Wemfowethu ngikutshena ukuthi izingane zakho ngeke iphinde zilambe kwawena, ngeke uphinde uthi uyaphuma uyosebenza ngoba le mali ekukhulunywa ngayo lapha itime kaningi ngoba iyodwa nje eyakhona iyodwa ayikhulumi ngalamarandi esiwasebenzisayo thina la eSouth Africa. Ukuthi ikhuluma ngamadola aseMelika, ikhuluma ngalamadola le ngaphandle nje, obusho nje ukuthi eMelika akusilo lodwa, akusiwo wodwa-ke amazwe ngamazwe njengoba ehlukene nje. Kuhlukene mawubuka lapha ekudeni uyabona ukuthi imbali ehlukene, khona ogold khona osilver, ogold osilver. Uyabona ukuthi le mali inomcebo omningi kabi, ingakho bathi labelungu ngcono begadisa isipoko ngcono ngoba lo muntu abamshiyanga ephila bamdubula bahamba. Ngokube bagadisa umuntu ophilayo wayezoyitshontsha, wayezoyeba futhi ukube wayithola ngabe ucebile manje, ngabe ucebe kabi ngalokho ngakuloku ukuthola leyo mali leyo, ngabe ucebe kabi manje. Maye mangathiwa usuyitholile le mali lena, futhi ungahamba ngaluphi uhlobo lemonto, mhlawumbe ungahamba ngopholo noma ungayithengela ithezi, ungathenga imoto enjani?
wemfowethu lokho oshintshi lokho uyayibona le monto ende lena bathi limousine ngikutshela ukuthi bambalwa abahamba ngayo ngisho kubo laba abamhlophe kodwa ngikutshela ukuthi wena uyayigibela uze uyiphindelele mawuthanda uthenga enye. Hayi cha mfowethu, hayi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho bafowethu. Besicela ukuthi makukhona ukhokho Vula wesangoma omaziyo asondele nganeno la siphansi entabeni yaseDumbe Paul Petersburg eze ezokhipha nansi imali yebhokwe bese nathi sinikeze ukhathi wethu. Siyabonga.